جاجة صباح الخير. ما باش تجيو؟ مين انا ونيتان؟ ماني نلقى. كايشو سير مودوس دوني سير رياليدا مانيش دوني دوني شنخرات بتعجب يطاش ونيتان فشكي من يزيد غغناش هيكوز السنيتان حسا تحتي لبحة نستمزي يزيد غف آقا فنافيكا رالي عدتي كم تدوس eta itxasoa gurutzatu behar dugu. Mendiko lurraldetik datoz. تخسم هذا ويني ميدا سيحدون يمرتاريا يناسرا بيزن سافر الناس ناشرا eta mertariaren ipuina entzun nahi duzue? Bai. Ba, beraien abentura kontatuko iwatu gandini diudra ikusetan Hogas manigantzen Iwazrin diana mundiudra Izin ifri Rogayes verdine izin ayasamuna Amkran At marratik sindiz Nasira eta merkaria Ibila aldian zekitzan Eta lako batean doa jarrakatu Zuen indian Eta lokarako lekuak india hasi ziren Eta altxe Erraldoi handi bat topatu zuten. Iwa, tragendizaua. Tok, tok, tok. Yazım munam kran. Yindası. Ado. Erraldoi begi bakarra. Alde batekin bizizu. Eta nasila eta mekaria atea jozuten. Tok, tok, tok! Erraldoia atera, eta esan ziren. Sartu! Iwa, aiazan munam kran, yisirtinsi, yinnano, mirsem adsem, yinisinina, mahlis, unigat, ames, yinawaha, wala musak aison, ikhmini, alaytusem, kif. Eta martariako baziloa sartu ziren. Eta erraldoiak sua piztu zuen. Eta gero galdetu ziren. Zer nahi duzue afaltzeko? Berdintzaigu, esan zuten Nasera eta Mekaria. Orduan erraldoiak, esan zuten. Baragia edukiko duzue. Baina gero, zuek ere, haragi eman beharko dira zuen. Haragia? Iwa, minin temeransi, inanok ayah zaman akram. Tesimimli. Wah, syampe. Iwa rukhuk, adsok istem zikinniu. Erraldoiak, afal ondoren, esan zien, zer moduz zapaldu duzue? Hatu zirenez, goxoa esan zuten. Erraldoiak, serio begiratu eta esan ziren. Ba orain, nik gozea dauka, eta zuetako bat jango du. Iwa, mektaria inazera, dan adin mengan, adin la nes. Nasera eta Mekaria, beldurtua zeuden, eta halako batean Naserak esan zuen. Ez, neri jatea, eta Mekariak esan zuen, ez lasai, neri, ez ni. Iwa, iruh ayah
يسمونه مقران يروح أبيسي مقتل يا أمور إنس تغيسي إذنك الصوت يحماري ثين السي بصيغة الثيبة وننيرس Orduan, erraldoia nektaria harrapatu zuen. Eta korrika nasera, ondoan zegoen makila hartu eta erraldoiaren begi bakarrean sartu zion. Semilla! Oiukatu zuen erraldoia, semilla! من يعدو السواد واللي راس يدقس يروح يقيم للنسم معليش وسمى ما الطور الثاني تاني أريديس مطور وها أرقم ثاني تاني وسمى الطور Erraldoia nasaitu zenean, esan zuen. Hemen, ez dago beste irteerarik. Sarrera bakarra dago, eta ezingo duzue hemendik irten. إيوا نفكر أنجز نحسن إيوا نسيت 2 تكسي نحط تكسيني نسي ترمس تمسن نكداني تنسنس يا مني زما أنا حد مرة تكسي يا مني ولا نوي تخزع Orduan, ideia bat bururatu zitzaion naserai. Badakizue, Kobaziloko bi hartu zituzten, hil eta beraien larrua hartu zuten. Eta horrela, larrua jarrita ataldearekin nahastu ziren. إيوا هيا زمنا مقرن ويدوريسا إيوا مينيكا يتحدى مرة تكسي أكفوس Eta alaxe, erraldoia atean banaka zenbatzen hasi da. يمون فغن مقتر يا ناسرة يفحن الطاس Eta horrela, Nasera eta Nektaria Kobazulotik irtetzea lortu zuten. إيوا مقتر يا ناسرة ناس يا زمنا مقران إيوا سنتك كذا ونجود انتسن قتلت الناس أمون كيوالو ها Eta Kobazulotik anaterata eta erraldoiari oiuka esan zioten. Aizu erraldoi, hori alda arrotzei tratatzeko modua? Eta korrika alde egin zuten. كذب زبط يدرع دين يبوس نسيب ونسينا نسيور تعرف وزنها يوسن يا يازن أقا كده ينانو ألم سنو أتزكزا يتعرف نسيب والفامسة Bere herrialde batean, badakizue, halako batean, zaldiz! Eta arabiar batzuk iritsi ziren. Baina badakizue, bere ez egiten arabiarra, eta ez zituzten beraien ikertzen. Arabiar hauek, errezatzen eta erakatsiko zirela esan zuten. يوا يوسف فاكي الناس النهارة عشي أنزرزا يوا تغانق مرة
تغاديني طاسنا نزام يحضر ما سابجا يوفاكي ويخس أبي السخار ويسيس طاوة أمور يقدم الإثمار أبي جاجا Etan zegoen jakia, errezatzen erakatxiko ziela bere barrei esan ziren. Eta horretarako, gauean denak bildu behar zirela. Bere berat, altzuten moduan ulertu zuten, eta haintxe bildu ziren gauean den-dena. Zakia, errezatzen hasi baino lehenago barako batean. Euria hasi eta lurra izpildua zegoen ez. Eta nondoan zegoen ate bat hartu eta lurrean bota zuen. Bere soinak ez Iwa yibda yinnafaki Satine unitaqaqas Allahu Akbar Eta orduan Fakiak esan zion. Zuek nik esaten dudana errepikatu behar duzue. Ados? Allahu Akbar Allahu Akbar! Subhanallah Eta orduan, denak belaunikatu egin ziren. Belaunikatu. Horrela, belaunikatu. Importante. Hori da, belaunikatu eta esan zuten. Allahu Akbar! Ai, nire sudurra! Nire sudurra! Lagundu nazazue! Mina daukat eta! Fakiak segura rapatuta oiuka izeoen eta bere berak ere oiu eta oiu. Ai! Fakirra altxatu zan. Iwafaki atum fuzdi amzan togagasidan men yinnai khiyek. Nas watasogdanitan atremdem atsiwrum thaqa. Iwa slam. Tira egin zuen eta xur puska bat gurean utzi zuen. Eta gero, haserre esan ziren. Nik ez dizuet errezatzen erakotxiko, zuek nire hizkuntza ikasi arte. Eta horrela, Fakia joan egin. Taxama bakzum zuek. Dantzatu nahi duzue, pixkat. Bagoazen gora. Ainak erakutxiko ditula dantza. Elai etorri. Mingaturi makromba puri 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 Immiaturi aramba piano Immiaturi aramba piano Aferu, aferu, aferu Hey! Aferu, aferu, aferu Hey! Mingaturi makromba puri 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 Immiaturi aramba piano Immiaturi aramba piano
trompa furi 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 immi aturi alomba piano immi aturi alomba